ndabashuje mwese ndabahaye yambo nizere ko mumeze neza cyane. Hari abandi bariko baradukurikira kandi baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu makungu ya kure, mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza ndetse mbifurije kugira ishya n'ihirwe. Kanda subscribe niba rwembere geze hano, tanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese. Ihuriro rya Alliance Flavour Congo rikorera muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ryongeye gutanga impuruza ribwira umuryango mpuzamahanga ko ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Demokarasi ya Congo n'imitwe basanzwe bafatanya by'umwihariko bakomeje kwica abasivile b'abanyamurenge by'umwihariko ndetse n'abanyamahanga ndetse n'abandi biganjemwo abarizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ku mugoroba wa hari ejo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025 nibwo impuruza rero yatanzwe n'umuvugizi wa AFC Bwana Lawrence Kanyuka ko FDLR, FIDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarendo ndetse n'abacancuro bari kugaba ibitero mu bice bituwe n'abanyamurenge ndetse no mu bindi bice by'umwihariko babohoje by'umwihariko bigatwara ubuzima bw'abanyagihugu nk'uko bikomeje kugaragara. Yavuze ko ibi bitero byatangiye kubagabwaho cyane cyane guhera ku itariki 27 ndetse z'uku kwezi nyine mu bice bya Minembwe, Mikenke ndetse no muri teritwari ya Karehe nka Nyabibwe ndetse n'ayitwa za Katana. Bwana Kanyuka kandi yakomeje avuga ko uruhande rwa leta mu kugaba biriya bitero by'umwihariko rwakoresheje intwaro ziremereye cyane zirimo indege zitagira abapilote nka drone by'umwihariko ndetse n'izindi mbunda za rutura zishobora kurasa mu ntera ndende. Yanavuze ko kandi ibi bitero byanagejeje n'ubundi ku munsi w'ejo kwa kane tariki 28 z'ukwezi kwa 8 2025. Uyu muvugizi wa M23 yanavuze ko kandi ko bahagurukiye kurwanya amabi yose akorwa n'uruhande by'umwihariko rurwanirira leta ya RDC nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera abivuga. Ashimangira ko kandi AFC idashobora kwihanganira ibikomeje gukorwa na ziriya ngabo z'u Burundi iza RDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro basanzwe bakorana. Ibyo bikozwe kandi mu gihe abanyamurenge bakomeje kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye byo mu misozi miremire y'umurenge, ni mu gihe kandi bashinzwa ko ari abanyarwanda kubera ko rero bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Inshuro nyinshi ingabo z'u Burundi zakomeje kugenda zishyirwa mu majwi ndetse zinamaganirwa kure cyane cyane n'uyu mutwe wa 23. Nyamara izi ngabo z'u Burundi zo inshuro nyinshi mu gutanga nk'ubutumwa usanga zivuga yuko nta kibazo zifite, nta n'ikibazo zifitanye n'abaturage, ahubwo zigashimangira ko zikomeje imigambi yazo igendanye no kugerageza n'ubundi gufatanya n'abaturage ndetse n'abandi banyagihugu mu bikorwa bigendanye no kugarukana amahoro n'ituze ndetse n'umutekano nk'uko bikomeje kugaragara. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugeraho cyangwa se akomeje kugenda agaragara muri kano kanya ashimangira ndetse akanagaragaza uburyo rero intambara ikomeje kugenda ifata intera hano kuri muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuga yuko ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro bakomeje kugenda bakorera cyane cyane mu bumwe ndetse no mu bufatanye mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo bakwigarurira ibindi bice bimaze imisi byarafashwe n'izi nyeshyamba. Mbibutse ko hano muri Kivu y'Amajyepfo ibice byinshi byahigaruriwe n'izi nyeshyamba guhera mu kwezi kwa kabiri nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Bivuga ko ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro ku ikubitiro baherereye muri Kivu y'Amajyepfo bo ngo bafite gahunda n'intumbero yo kugerageza kwigarurira ndetse no gufata ibice byiganjemo ibyano ku kibuga cy'indege by'umwihariko cya Kavumu Airport ndetse n'ibindi bice byiganjemo ibikomeje kugenda biberamwo imirwano cyane cyane bagashaka kwigarurira nka Bukavu ndetse n'aka gace Kakatana nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose kandi bikomeje gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko umwanya n'umwanya intambara ishobora kuba yahindura isura nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera abivuga. Izi ngabo z'u Burundi rero bivugwa ko kandi zishobora kuzaguma n'ubundi ku butaka bwa Congo zikanahamara igihe kirekire kubera yuko kugeza ubu ngubu bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bwa Congo bo bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kugenda izambya ibintu ndetse ikomeje kugenda ifata indi ntera. Amakuru yihuta kandi akomeje kutugeraho avuga yuko izi ngabo z'u Burundi zo zizaguma ku butaka bwa Congo kubera yuko n'ubundi mu gihe umutwe urwanya ubutegetsi bw'abarundi cyangwa se bw'Igitega uzwi nka Reditabara tari rwashyira ibirwanisho hasi cyangwa se ngo babashe kumvikana, ubwabyo ngo ni impamvu yumvikana ishobora kuzatuma izi ngabo z'abarundi ziguma hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo mu rwego rwo gucunga umutekano w'abarundi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Hanyuma kandi igisirikare cy'u
cy'u Rwanda RDF cyashyize hanze amashusho yerekana abasirikare bacyo barasa ibyebe rero mu ntara ya Cabo Delgado yo mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique nk'uko bigaragara. N'amashusho kandi yafashwe guhera muri 2021 ubwo ingabo z'u Rwanda zatangiraga ibikorwa byo guhashya ibyihebe byo mu mutwe w'iterabwoba wa Ansar al-Sunnah byari byarayigoje agace ka Cabo Delgado. Muri aya mashusho kandi Lieutenant General Innocent Kabandana wabaye umuzabikorwa wa mbere w'ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique agaragara by'umwihariko aha ikaze ingabo z'u Rwanda mu mujyi wa Nachale zatangiriyemo ibikorwa byo kubohora Cabo Delgado yose. Brigadier General Richard Muhizi Pascal icyo gihe kandi wari uyoboye ibikorwa by'urugamba mbere yuko ingabo z'u Rwanda zitangira kurwana n'ibi byihebe yazisabye n'ubundi kubikubita nta mbabazi nk'uko bigaragara. Ati icyo tuzi aduye cyangwa se umwanzi turamurusha ibikoresho kandi turamurusha imyitozo, mureke rero n'ubundi dukora akazi kacu neza tumukubitishe ibifaru apana by'umwihariko izimukanga imbunda nyine ari bukubitwe kabisa. Arashaka rero kuraswa turashaka kumurasa nta mbabazi kuko nawe nadufata agomba kuba yatwica. Mu mashusho RDF rero by'umwihariko yashyize ku rubuga rwayo rwa X, ingabo z'u Rwanda by'umwihariko zigaragara zihanganye n'ibyihebe mu mashyamba by'umwihariko yo mu turere dutandukanye twa Cabo Delgado nk'uko bigaragara. N'amashusho kandi by'umwihariko yerekana ibitero bitandukanye ingabo z'u Rwanda zagiye zigaba kuri Ansar al-Sunnah isanzwe rero izwi nka Al-Shabaab, birimo rero ibyo ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi nk'uko bigaragara. Aya mashusho kandi by'umwihariko agaragaramo intwaro zitandukanye zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda zirimo imbunda zigezweho, ibifaru bidatorwa n'amasasu ndetse n'imbunda z'imisada no muri zo mu bwoko bwa BM nk'uko bigaragara. Ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda kandi muri Mozambique byiciyemo ibyihebe byinshi birimo ibarirwa muri za 70 byiciwe mu gace ka Mbao ho mu karere ka Musimbo da Praia byishwe by'umwihariko muri Kamena umwaka ushize. Ibikorwa bya RDF kandi ifatanyije n'ingabo za Mozambique kandi byasize ibyihebe byirukanwe mu bice bigiye bitandukanye byari byarigaruriye, cyane cyane abaturage bari baravuye mu byabo bakaba barashoboye gutahuka. Mbibutse yuko kandi kugeza amagingo yanga ingabo z'u Rwanda zikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bigendanye no kugarukana amahoro n'ituze ndetse n'umutekano mu bice bigiye bitandukanye. Tugarike mu kanya.